Kako sam skoro zapalio stan nekim ljudima, ni više ni manje, s kaputom. Bilo je to prije 2 godine, ja na Erasmusu u Latviji, živio sam jedno 6 mjeseci tamo, predivna zemlja, predivno sve. I znate, jako puno se družilo i upoznavalo nove ljude i sve. I još su vladale te neke korona mjere i svi klubovi su se zatvarali u 2 ujutro. U 2 ujutro. I sad nakon noćnog kluba smo otišli kod nekih ljudi u stan i sad ja ulazim sa novim kaputom koji sam baš samo za tu prigodu uzeo za Latviju jer je tako lijep, debeo, predivan. I ja dođem i objesim ja kaput na vješalicu. Ljudi moji, to nije bila vješalica, to je bila žarulja. Ali ta žarulja je izgledala kao vješalica. I znate gdje je bila postavljena? Znači kad uđeš u stan, odmah ovdje tu, pored. Pa ko stavlja žarulje tu? I naravno, ti uđeš u stan, odmah ti je tu da objesiš kaput. I ljudi moji, kad nakon nekog vremena nešto gori, neki dim, mi je rekao kao šta je ovo ljudi moji? Kad moj novi kaput. Vatra! Takva je rupa bila na kaputu, ovako velika, tu, da to jednostavno ljudi, to je bilo strašno. I uzeo sam taj kaput, otišao sam kuć, ni ne sjećam se kako sam došao doma i znam ujutro se budim i meni smrdi u sobi. Ja rekao kao pa ko je roštiljo u sobi, šta je ovo? I onda otvorim ormar i vidim ovo. I ja rekao kao pa koja budala je stavila zapaljeni kaput u ormar. Meni je ljudi cijela soba smrdila. Sva roba mi je smrdila po roštilju. Po ovom. I ja sam sutradan morao ići za Poljsku i jedino što sam imao je kaput. I išao sam s rupom na kaputu u Poljsku. I onda sam to prekrivao sa šalom, tu rupu. Ma mislim katastrofa. I kad sam se vratio doma, nisam htio baciti kaput. I onda kak sam putovao, nabavio sam si ove kao te, šta je to već. I onda sam odnio krojačici i rekao, aj molim vas to ušijte mi i popravite mi ovu rupu. Tako da sad ovaj kaput izgleda ovako. Mislim još bolje sad izgleda jer svi sad gledaju pa kao, gdje je on kupio takav kaput? Da vi znate priču, bilo bi vam sve jasno. Uglavnom ja moram na posao, vidimo se.